I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan moj tutorial i danas ću vam pokazati kako da nabavite bilo koji spawner. E sad, pošto spawneri ne mogu ni na koji način da se dobiju u survival modu, to ćemo morati da uradimo u kreativu. Ovako, a čisto da vam pokažem da ne može u survivalu, ja sam postavio ove gluposti. Znači evo, ako probate sa pistonom, neće, ne radi. Da, piston je ok, samo ne može da pomeri, isto kao obsidian. Zatim ako probate sa silk touchem, samo da promenim game mod. Ako probate sa silk touchem, kako odlete tu, evo ima silk touch. Probate da srušite, ne može. Ili ako eventualno probate sa TNT-om, mada ne znam ko bi to probao jer je glupo. Ajde samo da pokažem. Dole inače ima spawner. Evo. Auč. Dobro, sad se ne vidi, ali sigurno niste dobili jer TNT ne raznese, brate. Pošto ne možete u single playeru, znači ne u single playeru nego u survival modu da nabavite spawner, to se dobija na sljedeći način. Prvo što vam treba za to je komandni blok. A ako ne znate kako da dobijete komandni blok, to je na sljedeći način. Ali pre toga da promenim game. Komanda glasi, imate kosa crta, idete give kao give, pa vaše ime, ja sam Jačko99, vi stavite vaše ime, zatim razmak i broj 137. To je taj komandni blok. Njega ne možete da dobijete u single playeru, znači samo u kreativu. Jedini način. Opet, treba vam komanda da bi to... Da presušimo, što mi ne treba. Dobro, nema se. Evo ovako, komanda za ovaj komandni blok. Ja ću samo da nakopiram. Ja ću inače da stavim ovo u deskripciji, tako da ne morate da prepisujete. Idete dan. I ovo je kao komandna je postavljena. Ono što vam sljedeće treba je poluga. Postavimo ovako. Evo ga. Zato što sam ja stavio da je ovdje zombi. Vidite ovo ovdje. E sada, vi možete to da menjate. Čekaj da mi da li napisu. Jeste, dobro. Vi možete da menjate to, na primjer, iskopirate i ovdje umjesto zombi, na primjer, ajde, skeleton. Ovako. Komandna postavljena. Opet idemo. Ups. Evo skeleton. Zatim my spider da stavimo. Možete bilo šta, možete i da bude i pas, da bude creeper, da bude villager, bilo šta može. I onda samo sušto i bude ovo. Sasvim normalno. Samo ovako možete da dobijete. Možete bilo koji spawner, možete da stavite pa sve život i tako možete da vam pomognete da napravite u single playeru neku XP farmu ili tako nešto. Sad ćemo da ih pustimo malo da se spawnuju. Radi sasvim normalno. I kako ubijete nekog, onda će da spawnuju. Sad bi trebalo sljedeći skeleton za spawnu. Trebalo bi. Ovdje svaki spawnu. Evo, vidite. Znači, beskonačno svi se spawnuju. A pošto meni sad ne trebaju mobovi, ja ću samo da vratim peaceful. I to bi bilo to, za sada. Vidimo se sljedeći put, sa vama je bio Jačko99 na kanalu Serbian Player. Vidimo se. Oba.